أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ara inchallah musidɓe julɓe tedduɓe min salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fof meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna haray ko hikkiɗon inchallahu en fotti ka julirde meɗen ɗo liége masjidu nour inchallahu hande ñande nogay e nayyi mois de juin inchallahu haray fi jonnitugol résultat fayɓe meɗen ɓen jannguɓe ɓen ɗo e nder nde hitande ɗo haray inchallahu ko adi kon taw meɗen yaafini kadi o retard waɗɗo ɗo inchallahu gonga ko indépendamment de notre volonté naɗum wonno ko men fandino joni haray programme meɗen on ko angal tardugol ɓuuri ko tarda ɗo kon ko ni o woni feƴƴirde bi isnillahi taala haray en fuɗɗoray taw ko ɓuuri moƴƴude e jonde ko udditira fof ko inde allah nden en nodday ɗo suka meɗen goto ceerno abdoullahi diallo o jangganay ɗo ayeje seeɗa fi ko fuɗɗoren si ɗum ɗon feƴƴi en jonnita e président asbel meɗen o honno diallo mouhtar waɗa kongoye ɗo yeru inchallahu mintaji 3 ha mintaji 5 inchallah si tawi ɗum ɗon feƴƴi en jonnitoyay oustad abdoul kadir dieyla ko kamɓe jogui fi ko yowdiri fi jande nden ɓe yeeto en ko honno wona jangguirede jannoɓe ɓen classe ko wona janguede ɗon fayɓe wonɓe e janngude ɓen fof ko honno ɗum ɗo woni ko fewndiri haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi en jonnitoya inchallahu mawɓe meɗen ɓen mawɓe juulirde nden mawɓe musidal ngal ɗum haray inchallahu ko alaji aboubacar diallo inchallahu haray ko gandal ɗaɓɓoyte heeɓo jawɗi ɗaɓɓoye heeɓe laamu ɗaɓɓoye okka ɗaɓɓoyte on tigi heeɓa amma mangu ko allah woni ko okkata haray kamɓe woni mawɓe juulirde nden mawɓe nokkure nden en jonnitoyeɓe konngol haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi en jonnitoye kadi mawɓe fayɓe ɓen ɓe ittinira goto hakkudeji maɓɓe inchallahu ko yewta inde maɓɓe kamɓe mawɓe fayɓe ɓen fof joni noon haray inchallahu mawɓe fayɓe ɓen ɓen noon ɓe yewtoyi wo si tawi résultat ji ɗi gaynama jonnitede haray ɓe jonnite noon haray konngol amma ka fuɗɗore ɗo hiɗen nodda ceerno abdoullahi diallo haray yo arɗo wanna en ayeje seeɗa inchallahu fuɗɗoɗen jonde nden e innamo falyatafaddal maskouran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين en turki Allah yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude joddi ɗuɗɗinana en sifa ɓeeɗo hakkundeji meɗen waɗa sukaɓe meɗen fof hunjiɓe qur'ana e sunna joni hara inchallah ko woni hikkinde ɗon en ala retardude ɗen jonnita konngol président association ɗum ko diallo mouhtar inchallahu e nder minute aji falyatafaddal الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أري باو يتود الله سبحانه وتعالى
duwanoɗen nulaaɗo meeɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. Miɗo wiya on onon musidɓe an julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. A waray hannde kadi inchallahu e bawgal Allah ngal hiɗen taw o sabu honɗum hitande jangire nden nde gasi. Golle wo golle noon haray ko haɓa ko résultat majje on ko ɗum woni haray enen kadi ɗoɗe hiɗen andi ñande goo koye lannideteɓe a paykoye kañum kadi jangi hitande haray mawɓe paykoye koye e kala tawaɗo e mouvement on habbi résultat ji ɗi. ɗum ko hande awa hande ko ñalande mawde nde tawata eɗe weltani Allah subhanahu wa taala ko tawni en ko. Awa haray no wowi noon woni duuɓi heewɗi hiɗon geli hiɗen udditi nde nokkure meɗen paykoye men koye alhamdulillahi no jangude. Haray ko en wiye tigi tigi on hiɗe weltani ko adi kon tawo programme o jokkuɗen on homɓe kala mo Allah o newnani wonani en encadrement e nokkure nde. ɓay on si on tini nokkure nde wawama gollitirede taw haray hino woodi daraniɓe en fiimo haray kala wonanɗo en telen on bange ɗon vraiment haray direction o no weltanimo ko toni mo wo ala. Haray si feƴƴi ɗon so nani janggama haray ko tawde jannoɓe no woodi. Haray hiɗen hikka ɗon jannanɓe en paykoye koye ha hewtiɗo e wonɓe jannande en ɓen hiɗen weltanoɓe ko toni mo wo ala hiɗen jarniɓe. Haray si feƴƴi ɗon a nani e nokkure a nani jannowo no wawi gollitirde ko ɗum anni ko wo anndo si tawi woni janneteɓe no woodi. Haray hiɗen hikka ɗon e si tawi woni no woodi e mana gasoɓe wallitade fi no paykoye heɓoran ma no paykoye dankore ɗum ko honɓe woni ɓen haɗay ko mawɓe paykoye koye. Haray ɗe weltano mawɓe paykoye koye fof kadi ko tawata acci e ƴetti hoolare mum fawi e meɗen addi paykoye maɓɓe koye ɓe halfini en yen jannamɓe. Haray jannamɓe en ɓen hiɗe weltaniɓe. Si feƴƴi ɗon koye paykoye jaɓu koye ne anade mawɓe mum ɓen ɓe ara ka janggete ga ɓe ne ano jannoɓe ɓen ɓe janga ɓe faama hande tawa ɓe résultat ji ɗin hino moƴƴi hiɗe weltanoɓe kamɓe kadi. Awa si feƴƴi ɗon hara hiɗe wiya alhamdulillahi rabbil alamina hiɗen considéré en heeɓi programme mawɗe e golle men ɗen gila fuɗɗa heeɓi hande hitande wo hitande en fotte ɗo waɗen jonite résultat paykoye men koye tawa en progrès buy waɗi. A si feƴƴi ɗon e ɗe balɗe ɗo en waɗi ko wiyete concours ko tawata ko foolodiral fi islam e nder liége ɗo fof julirdaji heewɗi fotti ɗon julirde men nden no tawa awa paykoye men koye naɓuno ɗen koye tawama e fooluɓe ɓen. Haray ɗum holli vraiment wota yewto hoore men ita yewto golle ko jokkuɗen kon jaka ko jokkuɗen kon ko nendi laaɓude. Haray si feƴƴi ɗon kadi no gelorɗon noon miɗo andintina hunde wotere ɗo no tenirɗon ni joni alhamdulillahi ɗo faɗani en hiɗen jokki loore jande kadi ɗum ko honɗum ko fi nde sodugol nde juulirde nde hammanɗen takko men ɗo. Haray progrès kadi waɗi e on bange ɗon moƴƴa noon ko adi suumaye on awa tentinande ka suumaye kadi e waɗno ɗo sendugol métre carré ji senduɗen e nder lewru suumaye ndu ko fanɗi o fanɗi en naaɗuno ko emberetele 20 000 € woɗɗi wawi natude. Haray ko teddungal jamma on. Haray ni ka telen ka keesu meɗen ɗon hiɗe wawi wiwde ɗen jogui laaɓuɗi temedere capanɗe jeeɗɗi guluji temedere capanɗe jeeɗɗi €, 170 000 € ma ɗum 170 000 € laaɓuɗi hiɗen jogui. Ɗon geeli kadi goɗɗo wino ñawla en e 100 000 € si woni en hammani ɗum haray si en hawtiri foɗaɗi e tawata no fewndi ɗen inna si fof hawtinirama ɗen wawi wiwde ɗen jogui 270 000 €. Haray hiɗen heddori noon ko ɓeni en ɗaɓɓu kon ko fanɗi wo koye nder 360 000 on hiɗen heddi ɗon kon ɗum ɗon koko hanuɗen ɗaɓɓude. Donc haray ɗen toriyodiri yandi wota goto décourage hita goto ronku ha Allah newnanayi henduɗen juulirde nden. Haray mawɓe paykoye e annidiraɓe mo kala ka woniri gila ɗo heeɓi e ka meɗen e leɗɗen fof no tora wattango ila wallidiren daren hendoren juulirde men nden fii ka fotten paykoye koye continue janngugol ngol enen kadi continue rewgol Allah no yiiɗi o yardori. Haray si feƴƴi ɗon ko tigi tigi on ay hunde ala komi wata ɓeydude si wona hiɗe weltodirani hiɗen tori Allah kadi yo weltano en fof meɗen ɗo o naadoya en aljanna okkora en koye paykoye meɗen gandal nafowal okkora enen kadi gandal nafowal e jawdi nafoori en fof o waɗa en yimɓe rewoɓe men o yiiɗo yallori. Haray tigi tigi o miɗo daroɗo e hoore fof no weltana inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.
Waleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hara e weltanike président meɗen on Diallo Moukhtar yo Allah winnamɓe baraji. Hara inchallahu ila ɓe ardani e o association ɗo ko moƴƴere ko yeeso woni e yarude turki Allah yo allahu ɓoynuɓe ɗon. Joni hara so tawi ɗum noon feƴƴi hara inchallahu ɗen jogui ga kadi amiru meɗen on amiru duɗal ngal inchallahu ɓeɗo no kippani en kala ko yoniri fi administration jiɗi enen e laamu ngu haray amiru duɗal ngal gadno ga oustad Mouhamadou Salihu Ba haray ɗon andi ɓe senino ka meɗen haray ɓe sentiki ɓe hakkudeji meɗen ga en jonna eɓe mintaji ɗiɗi inchallahu ɓe hiwrodira e jama on ko waɗi en natande golle ɗen inchallahu noon so feƴƴen ko lutti gon hiɗen wiya ɓe faliya tafaddal mashkouran. Donc, tantôt, on devait faire passer le petit message en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue peul. Donc, disons, le premier mot qu'on a fait passer, c'est de remercier l'ensemble des encadreurs de notre association, l'ensemble des enseignants qui ont enseigné nos enfants durant toute l'année scolaire, l'ensemble des parents qui ont porté leur confiance sur nous en nous amenant leurs enfants, et l'ensemble des élèves qui ont accepté l'appel des parents et l'appel des enseignants pour venir ici suivre les cours convenablement jusqu'en fin d'année. Et puis après, nous avons parlé des progrès réalisés au niveau de notre association. Nous tenons bien, nous considérons bel et bien que nous avons réalisé de grands progrès depuis le début jusqu'à maintenant. Pour preuve, chaque année, nous avons de très beaux résultats au niveau de notre association. Et aussi, récemment, on a organisé un concours de lecture coranique au sein de Liège qui regroupait l'ensemble des mosquées de Liège où nous avons participé avec des résultats positifs. Cela dénote davantage que nos activités sont sur la droite ligne comme les autres et nous avons vraiment des résultats escomptés. Donc, et puis, à côté de ça, nous n'avons pas oublié de rappeler qu'aujourd'hui, comme on le constate, notre local devient de plus en plus petit, d'où nous avons intérêt à trouver un local plus grand. Sur ce, nous avons un projet d'acheter une mosquée tout près de nous, pour un projet pour lequel nous avons collecté des sous. Nous avons actuellement sur le compte 170 000 € disponibles, avec une promesse de crédit de 100 000 €, soit un total de 270 000 €. Donc, il nous reste un montant à collecter pour pouvoir obtenir 360 000 € qui constitue le prix d'achat de la mosquée dont nous parlons. Donc, pour ce, nous demandons toutes les bonnes volontés de continuer les bonnes actions, la collecte, pourvu que nous atteignions le montant demandé afin que le jour où on nous convoque, qu'on puisse remettre l'argent. Donc, tout le monde est félicité et remercié pour les bonnes actions réalisées jusqu'à maintenant et à réaliser dans l'avenir. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant accorde à l'un et à l'autre ce que nous cherchons, autrement dit, le paradis le plus haut, que nous soyons les voisins de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nos enfants puissent suivre la droite ligne, que nos parents décédés puissent gagner le paradis, que les vivants puissent avoir longue vie et une bonne fin, que nous soyons tous des hommes du paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray seniɓe ɓe fof muɗum ko tolimoɗon o weltanama suddiɓe e duhiɓe. Haray eɗen tori subhanahu wa ta'ala o golle mo jokkuɗen ɗo eɗen sutino yarde yeeso, kono en tori Allah ko juuɗe makko woni. En nani ko ɓe hikkinɗe yeeso ɓen maaki ɗo kon joni ɗum ko fadilatu cheikh alhaji Mouhammad Moukhtar Diallo hafizahullah ɓe holliti fi o nokku mo hokkintinɗe fi muɗum ɗo ko honnon addi ha eɗen yewta fi ko ɓuri ɗo jaddude ko ɓayɗo heɓike. Hari andunoɓen no andi ko ɓurɗo e famɗude wonnoɗen ko dinal islam ni, si a wallitike yaara yeeso ko ɓuri moƴƴande makko ya waɗu kumma nder toon fino yaara yeeso. Eɗen hatto jini mbuuɗi boyi, kono noon ko enen attoto heɓude nafoore nden e muɗum. Alhamdulillahi rabbil alamin, ɓe Allah tawni ɓen ɗo horugol huntoɗo o naafaɗo o ko sukaɓe me'en woni ko naafini ɗum ɗon no foti haano.
yo taw enen kadi ɗen heɓi ko waɗana en ɗum ɗon e nder ɓe wonɗen jannude ɓen. donc haray koto mohtar e yewti ɗo kon fii nde nokkure nde fokkutanɗen ɗo haray ɗen tori subhanahu wa taala ye newnan en heɓen nokkure nden hiɗen ka wonno ka ɓuri ɗo e fanɗude annduɓe ɓen ka fuɗɗi ɗen ɗon hino anndi no wonɗen yaarude noon yeeso annduɓe ɓen ko wallinno ɗen kon hino anndi jooni ko woni ka kon si tawi no yaarde yeeso alhamdulillahi no yaarde yeeso et puis kadi fayɓe wonaɓe jibinede ɗo ɓen mawɓe men ko hulanno en ko tawi aru ka jananiri yejjiten ko ɓe tawi kon kamɓe e juuɗe mawɓe maɓɓe ɓen kon alhamdulillah en sutike ko yeeso woni yaarude hino fanɗi pay kon wonu kon ɗo sinara ko kon wawata haala kon hunjaki fatiha mi fuɗɗorangol ɗon surawol donc weltanagol wonɓe jannude ɓen weltano wonɓe wallitade fiinode juulirde ɗo darora weltano kadi fiiɓe kippuɓe fiiɗo nde juulirde nde fokkitanɗe ɗo kadi heɓora eɗen tori subhanahu wa taala on kala e meɗen ittuɗo mbuɗo ɓurɗo fanɗude yo allah multiplianmo ɗum ɗo hara tata ko suudu o allah waɗanoytamo ka nder aljanna donc koko jokkuɗen ɗo eɗen yiɗi mo kala e ko makko wonu nder ton sabuna no yarde yeeso yarata ɓaawo ko diina allah ni ko diina allah ni ko kanko woni ko jogiti donc haray fayɓe ɓen kadi meɗen weltani mawɓe ƴettuɓe fayɓe maɓɓe ɓe halfini men yiltiɗon noon meɗen weltani jannoɓe ɓe miɗo tawa e maɓɓe kono mi yewtira noon meɗen weltani ƴettuɓe tan muɗum wakkili acci golle muɗum goo inni ɗum ɗo mi waɗanayi diina kanno ka yaara yeeso surtout ɓiɓɓe wonaɓe heɓede ɓen Europe ɗo fiwata ɓe luttu e majjere haray eɗen tori subhanahu wa taala on yo ɓeydan en polgal ngal jokkuɗen ngal o okkora en aljanna mo wonɗen ɗaɓɓude on o okkora en fayɓe hunjiɓe alqur'ana faamuɓe sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓay ko lontodiral ko lontoyo en ñandeta en ala ɗo ko lontodiral kadi ɓe du'ano en no wonɗen du'rande noon mawɓe men fatiɓe ɓen haray aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray weltaniki amir meɗen Oustaz Mouhammad Salim joni haray ɗen feƴƴude ka programme haray ɗen jonita konngol ngol alay shu'uru ta'lim jogiiɓe programme fi jandeji ɗin ɓe yeeto en ko honno jande nden woni ko feƴƴiri fayɓe wonɓe janngude gaaɓe nde noddaɗon Oustaz Abdoul Qadir Jeyla Bari inchallahu ɗo innaɓe fali yatafaddal mashkoura. Bismillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay bawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala o deminir be diina Islam. Ara misalmina on salmina ko Islam. Ara ko wano karamo ko min makini ni haray inchallah haray en ara fi programme ko honno jandira ila kaytande fuɗɗi ɗon ha kadi fewdi haka fewdi ɗen ɗo inchallah ka jontugo résultat ji ɗin haray no programme yaano inchallah haray ɗen marɗo classe ji jeeɗiɗi inchallah haray ɗen mari classe ji jeeɗiɗi haray ɗen mari premier deuxiéme troisiéme quatriéme et cinquiéme et sixiéme et septiéme haray ɗen ɗo fof no janngude ɗo haray adadu haray janngana ɓuuɓe ɓen haray ɗe marɗo temedere e capanɗe jeeɗiɗo e nayo wonɓe janngude ɗo inchallah 174 élèves wonɓe janngude ɗo haray inchallah premier groupe on haray ko ceerno Mouhamadou Diallo ko ɓen woni ustade on groupe ɗon haray ɓe mari 32 élèves haray ko ɓen woni janngude ɗon inchallah deuxiéme groupe on haray kadi ɓe mari 35 personnes ko woni capanɗe tato e jowo haray wonɓe o jannande ɓen ɗum ko Ousmane Diallo haray ko ɓen ɗon jannde ɗum classe ɗon haray troisiéme on kadi haray ɓe marɗon 33 kadi élèves haray wonɓe ɓe jannande ɓen ɗum ko Oustaz Ahmadou Bari haray ko ɓen ɗon occupi on classe ɗon haray quatriéme on haray ko ɓe marɗon kadi 26 élèves haray ko Oustaz Ibrahima Balde ko ɓe woni jannande ɓen ɗum
5e groupe o inchallahu haray nde mbaɗɗon kadi élève ɓe sappo e jeenayi ɗum woni 19 haray ko honɗon jannanden ɓen ɗon ko oustage Moustapha Diallo haray ko ɗon jannanden ɓen ɗon ko ɗon occupé on ɗum classe haray 6e groupe o haray ɓe mbaɗɗon jannganaɓuɓe sappo e tato ko ɗon élève ɓe sappo e tato haray ko honɗo woni ko occupé en ɓen ɗon ko oustasi Mouhammad Salihu Balde hafisahullah haray ko ɓen ɗon occupé ɗum classe haray 7e classe o haray ɓe mbaɗɗon kadi élève ɓe sappo e jeego ko ɗum woni 16 haray ko honɗo woni ko occupé en ɓen ɗon fadilat cheikh oustaz Abdallah Diallo haray ko ɓen ɗon occupé en ɗon groupe haray ko ɓe ɗo woni janngude ɗo ɗe haray ko ni programme o yaari haa ka fewnuɗen ɗo hannde ɗum haray ɓen ɗo fi jollutugol résultat ji ko jannga kon haray so tawi woni hara no ɗum foti kadi si goɗɗo jannanima haa hitande gasɗi haray mo haani jollutugol ma kadi résultat ko payɗum ma ko janngi ko haray kadi inchallah haray no programme kadi haray kadoji fi fayɓe ɓen haray groupe ɓe 3 premier on haray ɓen ɗon heɓay cadeau inchallah ɓe groupe ɓe haray ko noon programme woni yaarde wa aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullah Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray weltanike Ussa Jeyla inchallahu haray ok haray ɓe ɗo yafoɗon ɓeɗo ɓe andintinilan ɗo ɓe inni haray si ɗo gasi résultat ji ɗin fof gaynama jonnede haray kala faalaɗo landagol marɗo ko lando fi ko yoyti fi payko muɗum no wawi yidde e ustasijo ko gonɗo jaddude on fayɗe makko ɗin inchallah haray ko ɗum ɓeɗo woni ko andintinilan ɗo haray assalamu aleykum wa rahmatullahi Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi waɗa précision seeɗa ka Ussa Jeyla yewti ɗo haray ko wona e janngede ga ko samedi et dimanche wona e janngede ɓay hari fayɓe ɓen ɗuuɗi tawi ɓe wawata arde hannde kadi ɓe fof ɓe ara samedi ɓe ara dimanche tawi joni hannde kadi hakkeko ɓe ɗuuɗi kon e fanɗugol place on tawi arɓe samedi ko samedi tun arata arɓe dimanche ko dimanche tun arata kono fewno ɓe arayno samedi e dimanche ko leyreji nayi ɓe janngayno joni kadi siko samedi tun ɓe ari ɓe janngay leyreji nayi si fuɗɗama ɗo e 10 heures bimbi e samedi on jangete ha e 14 heures ɗon ɓe heeɓi leyreji nayi ɓen ɗon ɓe yaha ɓe artoyo kadi e samedi wonɓe arde ɓen e dimanche ɓen ɗon kadi si ɓe ari e 10 heures bimbi ɓen ɗon kadi ɓe janngay ɗon ha e 14 heures ɓe yaha ɓe artoyo e dimanche yehi ɗon kadi ha tawi ɗuuɗama hannde kay tawi woɓɓe goo ɓe ɓe ara e 14 heures groupe goton toon ɓe oustad Mouhammad Saliou Amadou ɓen woni e jannude ɓe ara e 14 heures ɓe jannga ha e 18 heures ko ɗum holli mo ɓe maɓɓe hara ɓe heɓde 4 heures de temps haray par semaine ko sabu noon nde ɓittede ɗo woni puusi hannde kadi tawata be ɗaɓɓe nokku goo ɗum noon en heeɓi nokku o hannde kadi haray ko manki ko mbuuɗi ɗin mbuuɗi kadi haray ko seeɗa woni ko mankirde haray mi yilditoto seeɗa e ko feƴƴi wano wa liége ɗo en 2005 fayɓe fuɗɗa janngede ɗo hara ko nokku gootu ñande fuɗɗano windede nde ñande haray ko fayɓe jowo tawi hari wonno liége ɗo tawi hewti ka haani fuɗɗade janngugo hannde noon si tawi ɗen jogii ɗo temedere e capanɗe jeeɗiɗo e nayo nokku gootu hara juulide meɗen nde leydi o masjidu tagwa ɓen ɗon kan jogii temeɗɗiɗo e ko fawi koyen inno alhamdulillah e nder duuɓi sappo e waawi waɗugol ɗum ɗo koyen weltano Allah innen Allah o jaarama yo ɓeydan e hoore ɗum ɗo yo Allah tabirtin e hoore diina kan haray ko feƴƴi si ɗum ɗon feƴƴi mi anndintina inchallah no jogii gaka e duɗal ngal jogani hen ngal oustage Moustapha ngal duɗal ɗon ko honɗum woni hadafu maggal on ko hunjingol ngol pet hunjingol qur'an o ɗum ɓen noon si ɓe ari ɓe mari balɗe tati ma balɗe nayi ko ɓe janngata e nder yontere nde ɗon haray ko hunjagol groupe aji président o yewti en ɗo joni concours waɗama e nder liége ɗo heeɓi fayɓe meɗen wawɓe représentude juulirde nden tawata ɓe gañoyto kadi hakkude capaɓen haray no tawa e muɗum sembingol ngal duɗal ɗon haray noon inchallahu samedi dimanche on ɗon e jangga figu hadis tawhid sira e pulal ɗon jangguete maddaji ɗin fof amma ka duɗal ka hunjagol ɗa haray ko tajwid on pet e qur'an o wona e hunjeede ɗum wodi noon fayɓe wonɓe janngude ɗiɗi ɗinon ɗum wodi wonɓe arde ka hunjagol tun ɗum wodi woɓɓe goo kadi hara ko ɓe e arde ko samedi dimanche on tun ɗum ɗon haray ko teddugal jama joni noon aɗo e fuɗɗade jonnugol résultat ji ɗin haray fi ouverture on hannde en fermay sallaje
udditoygol ngol ɗum hawroyey le 8 septembre l'école ji ɗin udditoyey le 3 septembre joni noon enen en acce haa ɓe uddita yontere nden ñande inchallah so ɓe udditi le 3 enen en udditoye nden samedire hikkine ɗon ɗum hawroyey le 8 septembre ko teddugal jama joni noon haray fi udditoygol ngol haray be on tigi ara windito na yon tigi innu tum ɓay hari miɗo janngude ga haray tigi tigi on mi aroyey tum la ko be men anda wonnoɓe gaaɓen ɓe fof ɓe luttay kano woodi egginayɓe fayɓe mum par ce que mo meno mari droit ɗaɓgol fay ko mum ko kala ka faalira janngo e gongo joni noon be men anda wonɓe gaaɓen fof hiɓe ga ɓen anda si men ƴettay heyɓe e si men ƴettata heyɓe joni ko a fonction ɗum ɗon joni noon fi inscription ji ɗin waɗama ɗo le 25 et le 26 mois d'août fuɗɗoto winditugol ngol kala faalaɗo windude pay ko mum hara yo seeno nden ñande so hettaki nden ñande hara yo aroy le 1er et le 2 mois de septembre haray ko ha ɗo winditete si feƴƴoyi on weekend hikkiɗe ɗon hara jande nden nde fuɗɗike haray ko jannayɓe ɓen woni e windude haray ɓe wata accitoyde jannugol ngol fiwata fayɓe perdu tan jiɗi ɓe wona fi windugol ngol jama on fof torama haray aroygol ɗon fi winditugol fayɓe ɓe kala kay tawayɗo goɗɗum no woodi ko hanuno yoɓugol ga hara yo aro yiiɗa e direction on ko adinde ñande kala kay tawayɗo pay ko mum waɗani examen ma o hettaki hannde yo aro yo yiida hannde kadi e jannowo ma o yiida ɓe ka taalim gaafi yo waw heɓugol résultat haray laaɓuɗo haray ko noon falno précise ude inchallah fuɗɗoɗen joɗitugol joddiji ɗin arabuɓe ɓe inni wofa fi yawmel imtihani yukramul mar'u aw yohanu ko ñande résultat ji ɗi ma ñande examen on neɗɗo o teddata ma o hoya kono noon inchallah haray ɓe fof ɓe tedda inchallahu haray hiɗen noddude premier groupe on concernant les résultats inchallah l'ouverture de l'école ça sera le 8 mois de septembre inchallah ce qui concerne l'inscription c'est le 25 et le 26 mois d'août ou bien le 1er et le 2 mois de septembre. L'ouverture, ça sera le 8 et le 9 septembre. Pour ceux qui n'ont pas contribué, ils peuvent passer voir avec la direction Oussa Diela ou bien Kierno Mohamed. Ce qui concerne encore le résultat des enfants, s'il n'y a pas quelque chose qui est très bien compris, vous pouvez consulter le professeur même ou bien les chargés de l'enseignement. C'est ça que je viens de dire en Pula. Maintenant, on note d'aido joni Alhaji Kierno Mohamed, haray be jogi kambe jogi première classe on, de joni ta résultat ji no haray inshallah. Haray be wonu ga be nodda. Haray en dari ke wan wado inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.